iyi nkuru y'akababaro y'aba bagabo bapfuye basize imiryango urayivugaho iki? turahumuriza ubwoko bwacu bw'abanyamurenge mu Tigore ku mpfu z'aba bagabo babiri Museveni na Irakiza bishwe n'abazarendo bagize igihe baza batwica bari mu kudusanga mu makanisa murabizi bakayakinga ahari umunyamurenge wese baba bahanze ijisho ntibaryama. Rero turatanga mpore ku bwoko bwacu muri rusange bw'abanyamurenge ndetse no muri province ya Sud Kivu tubahaye mpore rwose kuri izi mpfu zaraye zibaye zaba bagabo babiri. Abatwica turi kumwe nabo tubana nabo mu mazu. Ababaheza imbunde n'ubundi ababahaye imbunde bogwira ngo bazusenye ubwoko bw'abanyamurenge n'ubundi baracahari ntaho bagiye. Imbunde kuza ninjoro ukayihabwa ndatekereza ko ntawo bimenye. Ariko ubu nyine nta leta yohagera ku buryo ishobora kubaheza imbunde. Bigaragara ko ziriya mbunde zarahambwe baracazifite kuko nta leta yogera. Nyina bazibahaye ntiwomenya depo iyo warumbuye ngo basenya amadepo yabo yose barayata. Ahubwo biragaragara ko akiri amadepo. Hariho amadepo. Uyu mudamu n'intwarikazi tuzomukunda kubera ko hari ijambo yavuze, ari amagambo yavuze kuri leta makanika no ku banyamurenge. Uyu mudamu ubutwarikazi bwe wumve ukuntu bwarenze umupaka akaza kurikirana akarengana abanyamurenge bahaiba bacamo akongera agashimishwa n'amagambo agasapotinga amagambo ya makanika agatera inkomezi. Noneho makanika ngo amare gupfa arerura abishira hanze araza aravuga ngo atanga ihumura aravuga ngo abanyamurenge muhumure. Umvise ari amagambo yavuze yavuze ngo abanyamurenge ntimukemere kuribwa n'imbwa. Ntimukemere uwo n'intwarikazi Ingabire waraye utukuwemo. Ntimukemere kwandagara. Kubabazwa n'urupfu rwa makanika byo nanjye rwarambabaje. Intwari yose irambabaza kuko yari intwari kandi burya ubutwari ntaho bujya na nyirabwe yapfuye arabusiga. Cyo ni nacyo ngira ngo mpumurize abanyamurenge bafate rwose no mu mugongo babwire ngo nibahumure. Iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Rwigema yarapfuye, Fred Gisa inkotanyi zafashe iki gihugu yarakiri sibyo. Musa yacyuye abayisiraheli agwa mu nzira bageze mu gihugu cy'isezerano atakiriho. Ubwo nibwo butumwa mpaye abanyamurenge ngo batuze rwose bo gusa nibakomere bashikame baba abantu b'abagabo birwaniho nyine nk'uko izina ryabo ribivuga bange kukuba inzira karengane. Kwigwana niyo ntwari yonyine ikubereye nanjye ndereye yo. Harakabaho twigwandeho harakama bakabyara ubaye umugisha ubamare gukoba ukuri wabe hafi. Harakabaho twigwandeho harakabaho ababyeyi harakabaho twigwandeho barakama ubaye umugisha ubamare gukoba ukuri wabe hafi. Turabasuhuje abakunzi bacu badukurikiye hirya no hino ku isi aho muherereye, muhawe ikaze kandi tubifurije ibihe byiza. Ababyutse batameze neza Imana ibabe hafi ndetse n'abameze neza mukomeze mugubwe neza. Reka nanone dutangire duheza umuryango w'abanyamurenge muri rusange mpore kubwo kubura abavandimwe baguye inyangezi bicwa n'abanzi bagize igihe bari basiriye ubwoko bw'abanyamurenge imyaka myinshi itambutse kugeza n'uyu munsi bakomeza kwica urubozo abanyamurenge ndetse n'abatutsi muri rusange. Uyu munsi tukaba twongeye kandi kugira inkuru y'akababaro yo kubura abavandimwe abasore babiri basize imiryango yabo basize abana ndetse n'ababyeyi bakaba bishwe bazira uko baremwe. Niyo mpamvu rero dufashe umwanya twihanganisha umunyamurenge wese udukurikiye aho ari mu isi kugira ngo tumubwire ngo mpore komera shikama. Urugamba iyo rukomeye ruba rugiye kurangira kandi buri wese agira iherezo rye. Na Bibiliya ivuga ko umuntu wese wabyawe n'umugore arama igihe gito cyuzuye ibyago n'amakuba agakenyuka. Nanone turahampore abatutsi bose muri rusange aba bapfuye
ariko hari n'abandi benshi bagiye bagwa mu mpande zitandukanye. Reka duheze n'igihugu cy'u Rwanda mpore kuko kubura umubyeyi wari umuyobozi mu gihugu cy'u Rwanda, Immaculée Ingabire, nabo mukomeze mwihangane kandi tubifurije iruhuko ridashira. Je nitwa Nkomezi Eric, ariko nanone urebye imbere kuri kamera cyangwa se kuri televiziyo yawe, kuri screen yawe, ndi kumwe n'umutumirwa, ndagira ngo nawe muheze umwanya abashe kukwibwira wowe dukurikiye ari ubwa mbere ukigera kuri no televiziyo yacu, kugira ngo ubashe kumenya. Uraho neza muvandimwe? Muraho neza, urakoze cyane. Amazina ni Biregeya Salomo. Murakaza neza abadukurikiye, turi hano muri iki kiganiro kuko umunyamakuru avuye kubibabwira. Murakoze cyane. Uyu niwe tugiye kuganira kandi turaba bagufi kubera umubabaro dufite ukubura inshuti ndetse n'abavandimwe. Nkuko nari mvuye kubivuga hari haruguru, wabonye amakuru mabi yaje ejo ku mugoroba, umunsi wa gatanu niko tubyita twebwe mu Kinyamurenge, hari ku wa gatanu mu ijoro tubona inkuru y'incamugongo, inkuru y'igikuba yo kubika abavandimwe Irakiza ndetse na Museveni baguye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ni muri Kivu y'Amajepfo hariya Inyangezi, ni mu gace ka Bukavu. Bariya bavandimwe bakaba bishwe n'abitwa Wazalendo aribo ba Mayimayi. Abo ni abaturanyi b'abasivile leta ya Kongo yagiheze intwaro kugira ngo ibafashe kwica uwitwa Umunyamurenge ndetse n'Umututsi. Iyi nkuru y'akababaro y'aba bagabo bapfuye basize imiryango urayivugaho iki? Ndagira ngo mbere yuko ugira icyo uvuga ubanze utange mpore ku miryango yasizwe ndetse no mu Banyamurenge muri rusange ndetse n'igihugu cya Kongo. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Nguko wari ubivuze, ni inkuru y'akababaro twaraye tumenye, y'abariye abahungu Museveni na Irakiza. n'abagabo bakuru, n'abagabo bubatse bafite ingo, bishwe n'abazarendo bagize igihe batoteza ubwoko bwacu n'ibyacu. Bose turatanga mpore ubwoko bw'Abanyamurenge muri rusange, cyane cyane muri Sud Kivu. Ujya baza bavuga ngo intambara yarambye ngo izayica n'utakagombye gupfa. Twongere dutange mpore ku gihugu cy'u Rwanda, nabo nk'uwo mugore wari uvuze. Babanza umureke naringize ngo tubanze turangize, tubanze tuje kuri bano basore, bano bagabo bapfuye b'Abanyamurenge b'Abakongomani. Turabona kuja mu Rwanda, ndaza kuhagera. Komereza aho ngaho uhumuriza Abanyamurenge kubura bano bavandimwe. Urakoze cyane. Turahumuriza ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge mu Tigore ku mpfu z'aba bagabo babiri Museveni na Irakiza, bishwe n'abazarendo bagize igihe baza batwica. Bari mu kudusanga mu makanisa, murabizi, bakayakinga ahari Umunyamurenge wese, baba bahanze ijisho ntibaryama. Rero turatanga mpore ku bwoko bwacu muri rusange bw'Abanyamurenge ndetse no muri province ya Sud Kivu. Tubahaye mpore rwose kuri izi mfu zaraye zibaye z'aba bagabo babiri. Ego, reka nanone tubibutse ko nanone hariya baguye ari mu gace kayobowe na ziriya ngabo zaje gutabara ubwoko, uriya mutwe wa revolutionnaire wazanye impinduka. Ariko nanone bari bakoze umusako, bakora ibishoboka byose, umwanzi baramutsinsura arahunga, nta Mayimayi bari barizwa hariya. Ariko nanone bikaba byagaragaje ko mu baturage bari hariya bo mu bwoko bw'Abakongomani bagifite wa muzi mubi, wa mutima mubi, nubwo basa nkaho baze, kubera ko uriya mutwe wageze hariya. Nanone baracafite bwa bugome bwabo, wa mutima mubi, baracafite intwaro mu nzu. Niki woheza, ni recommandation utanga cyangwa se nubwo busaba nanone ziriya ngabo ziri hariya zaje gutanga amahoro, zaje kubohora Abatutsi? Niki wabwira, kubera ko hakira abaturage bagifite iyo myumvire ndetse bagifite intwaro mu mazu? Niki uwo basaba? Urakoze cyane. Erega abatwica tubana nabo, abatwica tubana nabo. Rero ntibyodutangaza ngo bakoze umusako, ngo bahakikisha ko umwanzi avuye muri Bukavu, ibintu bene biriya. Tukibana nabo,
abatwica turi kumwe nabo tubana nabo mu mazu Mm. ababaheza imbunde n'ubundi ababahaye imbunde bubwira ngo bazusenye ubwoko bw'abanyamurenge Mm. n'ubundi baracahari ntaho bagiye Mm. imbunde kuza nijoro ukayihabwa ndatekereza ko ntawo bimenya ariko ubu nyine nta leta yohagera ku buryo ishobora kuboheza imbunde bigaragara ko ziriya mbunde zarahambwe baracazifite kuko nta leta yogera nyine abazibahaye ntiwomenya depo iyo warumbwiye ngo basenye amadepo yabo yose barayata ahubwo biragaragara ko akiri amadepo hariho amadepo ico nubwira uriya mutwe wa revolutionnaire ubohora agateka ka muntu cane cane abanyamurenge muri kiriya gihugu ca Kongo bakora ibishoboka byose barinde umutekano w'umunyamurenge wese uri muri Bukavu n'ahandi hose kandi kumurindira umutekano ni ukuza bakurikirana ubuzima bwe aba bantu birababaje cyane si abasirikare aya ni abaturage basanzwe bari bavuye mu kazi kabo basanga barabarasa bazarendo barabarasa kuri moto ukumva bene ico kintu ni ubugome bukihari imbunde ziracahari z'amadepo mugerageze gukora umusako muhakikishe ko habe n'umupanga umuzarendo ntawe afite icuma cyose cica umuzarendo ntaca asigaranye mwakimukuyeho mwakimwambuye kugira ngo umunyamurenge abone amahoro n'umututsi uwo ari we wese n'umuntu uwo ari we wese umututsi uwo ari we wese muri kiriya gihugu afite ikibazo afite umutekano muke nta mahoro bazomwaka imbunda ariko ahure n'umuntu ufite umupanga muteme cyane muhakikishe ko icuma cyose cica mugikuyeho abazarendo bari abantu bagize umugambi na kamere yo kwica umututsi muri rusange murakoze cyane ni ukuvuga ngo bariya abaturage bari hariya ufite arume blanche wese icumu umuhoro umupanga arashobora kuzicisha umuntu ugenda agatega umuntu azi ko yagiye mu kazi biragaragara ko bariya babishe ari abantu bari babazi bari baturanye bazi naho bakorera abaturage batari abasirikare bari mu mirimo yabo yo kubeshaho imiryango yabo bakabatega mu nzira barashobora no kubatega bafite umupanga wa mugani bafite icumu bagahagarika moto bakamutema bikarangira ariko reka twongere tutakire nanone bariya abagabo ziriya ntwari zahagurutse kucungura cyangwa se kurenganura inzirakarengane kugira ngo zibegere nanone kandi turabizi ko babirimo neza kandi barababaye kuturusha kubera yuko gupfusha umuntu umaze kwirukana umwanzi hanyuma akaza kuboneka undi mwanzi utazi wari uzi ngo ni umuturage uri gucungira umutekano akaza kwicana iriya ni ingengabitekerezo nanone ya jenoside. Reka dukomeze nanone tubwire abanyamurenge ngo bakomere aho bagiye bano bavandimwe ni heza kandi ntabapfira gushira buri wese agira iherezo rye. Hanyuma nanone reka dusimbuke tugere ariko utarava aho ngaho ndagira ngo abanyamurenge babe maso kuruta mbere. Abo ndi kubwira n'uriya mutwe wa revolutionnaire abatutsi muri kiriya gihugu mube maso kuruta hambere. Ndimwama mubona ko ari ico twagezeho kugira ngo abantu bongere bagire ubwigenge bagende bisanzuye mu mihanda. Oya mube maso kuzogeza umwanzi atsinzwe kubera ko umwanzi we ibyo yapanze yarabipanze bazoza bagira aho cyabatwicemo babiri nk'aba bagiye bagende nibamara amezi abiri bica abandi babiri ni bene kuriye. Rero ico nuvuga utarava kuri ico kintu rwose turakangurira umututsi wese muri kiriya gihugu, umuntu wese ufite umutima wo gushaka amahoro y'umututsi ndetse n'undi mukongomani muri rusange mube maso kuruta mbere. Urakoze cyane. Hanyuma kubabwira kuba maso nanone turagira ngo bari maso kandi batubereye maso. Twebwe ntabwo dufite amahirwe ko mu gihugu ariko nanone baragerageje. Turabashimiye cyane, turabashimiye kuba umututsi umunyamurenge bariko bagenda bagahaha bakagera ku masoko bagakora imirimo nk'abandi. Ubu nyine tubikesha bariya bagabo MRDP ndetse na AFC muri rusange. Wowe ubona impamvu zituma abakongomani umwana yumva ko umunyamurenge agomba gupfa, umugabo akabyumva, umugore akabyumva, umukobwa akabyumva,
bose bakumva ko abanyamurenge cyangwa se umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda agomba gupfa, ubona ko impamvu ari iki? Impamvu njyewe impamvu mbona ni impamvu ninishe, ariko mvuze imwe gusa. Impamvu iza mbona ko ari kamere yabinjiyemo itazobavamo, kandi kamere y'ingengabitekerezo yo kubona ko umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda akwiye gupfa. Kandi twebwe kubera igihugu rwiwe rwo kubera ko ari ururimi nabwo ni ururimi nkuru rwacu twese, umuntu wese afite uburenganzira bw'ururimi rwiwe bitewe n'uguvuga n'ico uvuga. Rero bo inzambura impamvu bagira ikibazo c'ururimi, ntibagira ikibazo c'ibikorwa, kuko iyo baja kuvuga ngo abanyarwanda, umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda bagira imikorere mibi, birumvikana mu mahanga. Ariko izina ntaco byishe, imvugo ntaco yishe, ibikorwa nibyo bakagombye gukurikira, bakavuga bati umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ndora amarorerwa bakoze. No, jewe nkabona ko ari kamere yabinjiyemo idafite ikisobanura, keretse bonyine bayikuyemo bonyine bakabireka. Kubireka gahunda bubireka, ahubwo bazabirekeshwa ku gahayo, ku ngufu, baza bikora kuri aba bafata nabo bakagira ico bakorera, bakabavugutira umuti. Nico cyo bashobora kubera ko twavutse dusanga bica umuntu wese ufite izuru rirerire uvuga ikinyarwanda, bakamwita umunyarwanda, bakamwita umwanzi. Babishize mu bana, waca ahantu umwana w'umubembe uvutse utangiye kumenya kuvuga, akabona gutewe ngo Nyarwanda bene uko kugeza n'uyu munsi. Ariko turizera yuko bizarangira, Imana y'umurenge iracakora, intwari z'umurenge zirahari kandi ntabwo zizashira. Reka twifurize abavandimwe iruhuko ridashira. Yego. Hanyuma reka nanone dusimbuke tujabuke ku baturanyi mu gihugu cy'u Rwanda babuze umuyobozi. Uyu mama, uyu mubyeyi Madame Ingabire Immaculée, nabonye itangazo ryavuye ku kinyamakuru Igihe cyo mu Rwanda nanone cemeza yuko uyu mubyeyi yitavye Imana, ngo akaba yishwe n'ubugwayi. Ariko nanone mu minsi ya vuba mbere yuko yitaba, hari ijambo yari yavuze amajambo nkangahe nanone avuga ku banyamurenge, abakomeza. Hari ubutumwa asize bwo gukomeza abanyamurenge kubwo kubura Leti General Rukunda Michel Makanika, intwari y'abanyamurenge, intwari ya Afrika, intwari y'amoko yose muri rusange. Akaba yaravuze amagambo meza akomeye. Ndagira ngo nanone ugire icyo uvuga kuri aya magambo, yibutsa abantu nimba ari cyo wibuka, ugire n'ijambo uwo muvugaho nawe, ariko nanone ukomeza kwihanganisha abanyarwanda. Urakoze cyane. Twihanganishije abanyarwanda n'igihugu cy'u Rwanda ku bw'uyu mudamu Ingabire. Mu by'ukuri baza baca umugani mu kinyamurenge bakavuga ngo ukebera umusaza aramwokereza. Uyu mudamu ni intwarikazi, kandi abantu bose badukurikiye bo abanyamurenge cyane cyane abanyamurenge n'abatutsi n'abanyarwanda n'abatutsi bo muri Kongo. Uyu mudamu ni intwarikazi, tuzomukunda kubera ko hari ijambo yavuze, hari amagambo yavuze kuri Leti Makanika no ku banyamurenge. Uyu mudamu ni intwarikazi, ari amagambo yavuze umunsi yayavuze, nama numva ko abaye inshuti. Kurya umuntu azavuga ijambo ryiza ukazugira ngo none muzoturana, ukazugira ngo none tuyu muntu avuze ijambo ryiza rihumuriza amoko menshi n'abantu benshi bababaye, ukazabwira ngo none muzoturana. Makanika Rukunda aha yavuga ko tutazotega amajosi ngo batwishe. Aha yakora biriya byose yagiye abivuga, abantu barabizi. Bimwe akazaruha akabivugira mu gisirimba, aha yaririmba. Nta wari uzi kuno mugore Ingabire aha yakurikirana ibintu Makanika aha yavuga. Ni umunyarwandakazi, afite ibyo yakoreye igihugu cy'u Rwanda, afite byinshi yakoze mu Rwanda.
ariko agasubira agafata umwanya akarengutsa amaso n'ibitekerezo n'ubwenge agatekereza ku banyamurenge n'ibyo makanika hayakora bikamushimisha. Uwabikoze ngo arangize kugenda makanika, uyu mugore arasohoka hanze aravuga icyari ku mutima. Wa mugore we uri intwarikazi kandi upfuye uri inshuti y'ubwoko bw'abanyamurenge. Uyu mudamu yavuze amagambo yari ku mutima wiwe. Nubwo abandi baza batwanga bakavuga bati uyu nawe ndore n'ubundi yavuze kuri mwene wabo w'umunyarwanda. Arico bitwara. Uyu munyarwandakazi n'intwarikazi. Zarantangaje cyane. Ngire ngo yari yakoze ibikorwa byinshi sinabyo tuvuga mu Rwanda abikorera n'abanyarwanda. Abikorera n'abanyarwanda. Mu by'ukuri uyu mudamu ubutwarikazi bwe wumve ukuntu bwarenze umupaka akaza kurikirana akarengana abanyamurenge bahaye bacamo, akongera agashimishwa n'amagambo agasapotinga amagambo ya makanika agatera inkomezi. Noneho makanika ngo amare gupfa arerura abishira hanze, araza aravuga ngo atanga ihumura, aravuga ngo abanyamurenge muhumure. Mwumvise ari amagambo yavuze. Yavuze ngo abanyamurenge ntimukemere kuribwa n'imbwa. Ntimukemere uwo n'intwarikazi Ingabire waraye utukuwemo. Ntimukemere kwandagara. Ntimukemere kubinzira karengana. Ni nka mushiki wa makanika. Kurategera. Mushiki w'abanyamurenge. Ni nka mushiki w'abanyamurenge. Ni nka kuvuga. Noneho ko arababwira ngo ngabiriya byose. Ntimukemere kuribwa n'imbwa. Ntimukemere kubinzira karengana. Kwandagara. Ntimukemere kwandagara. Ese nibyo. Kwandavura. Nk'aya magambo ayavuga kandi ayabwiye bande? Ayabwiye abanyamurenge. Bigaragaza ari hehe? Ari mu Rwanda. Numuki? N'umunyarwanda. N'umunyarwandakazi. Bigaragaza ko ababajwe n'akarengane k'abanyamurenge. N'akarengane abanyamurenge bari gukorerwa. Aravuga ngo wa mugore we ari kuri intwarikazi ye. Tuzokwibuka je ubwanje ku giti cyane in my opinion. Ndibuka uyu mudame Ingabire k'intwarikazi y'abanyamurenge cyane. Niyo mpamvu dukomeje kumwifuriza iruko ridashira. Ariko wabonye ukuntu yavuze kuri makanika. Yaravuze ngo intwari n'abadamu bakeya basohotse, reka tunabivuge tweru, basohotse bakavuga ngo urupfu rwa makanika rwabababaje. Nubwo abanyamurenge twese twababaye muri rusange, ariko we yagiye n'abazungu wibuke ko n'abazungu bakoze icumi. Yagiye kuri media. Ingabire yagiye kuri media arabivuga, aravuga ngo yababajwe n'urupfu rwa generale Rukunda Makanika. Umva rero aravuga ngo nubwo apfuye ngo mukomere, ngo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Aravuga ngo rero nico kiza kikwereka intwari. Aravuga ngo Fred Yisagwigeme apfa ngo u Rwanda rwarafashwe. Aravuga ngo Mose yakuye abanyezirayeli mu Giputa mu bubata bari bamazemo imyaka 40 irenga 40, abakurayo ngo bagaje mu nzira arapfa, ariko baje kugera muri Kanani. Aravuga ngo namwe abanyamurenge ubwo nibwo butumwa mbasigiye, mukomere. Uyu nubwo yapfuye ubutwari bwe burasigaye kandi bwasigaye muri twigwana. Ariko urumva bene ayo magambo. Mwumve nk'ayo magambo. Uyu mudamu intwarikazi y'abanyarwanda n'abanyamurenge muri rusange n'abatutsi bose bo muri Kongo. Mu by'ukuri amagambo yavuze umuntu wese yakagombye kuyigeraho. Kanani ratu uko kaniko yari kwatubwiye. Uko yaragiye kubwira abanyamurenge ko makanika yapfuye, ariko minembwe izotugwa naho plato. Izotugwa na moye plato bizotugwa. Uko kaniko yaragiye kubabwira. Nibyo yavuze. Umuyobozi mwiza, intwarikazi mwiza, intwari nziza izisiga amagambo azorema imitima y'abasigaye y'abari ku rugamba, azorema n'imitima y'abazovuka baza basanga ya mateka ya magambo intwarikazi cyangwa intwari yavuze izikomeza abazovuka. Rero Madame Ingabire turakwibuka nk'intwarikazi y'abanyarwanda, y'abanyamurenge, y'abatutsi muri rusange muri Kongo, ndetse n'abandi bafite umutima mwiza wo kumva ko umunyamurenge akwiye kubona amahoro, akwiye kubaho
kandi moka yariyo yose atuye muri Kongo. Rero amagambo wavuze ku bwoko bwacu no ku ntwari zacu zatambamiye ubwoko zapfuye, tuzohora tubikwibukira co kimwe n'ibindi byose abanyarwanda bazokwibukiraho, kubera ko twari tuzi ko uri umuyobozi kandi uri intwari y'abanyarwanda. Imana ibahe umugisha abatukurikiye. Reka tubifurize iruhuko ridashira nanone, kandi twihanganishe ibihugu bikomeje kubura abavandimwe. Reka nanone nawe tugushimire mutumirwa wacu, turagushimiye ku mwanya wawe watanze, dushimire nanone nawe wari udukurikiye, kandi dukomeze twihangane twese dusenyere ku mugozi umwe, tugire ubumwe ko umwanzi uturwanya ari umwe. Reka tugusabe wowe utarakora subscribe cyangwa se sabone hano kuri chaîne ya TNG TV, ubu nyine yanditseho K1 TV, ariko nanone vuba aha irongera igaruka mu izina rya TNG TV. Hari ukuntu byagenze kugira ngo ihinduke ibe K1 TV, uze gukanda aho ngaho kugira ngo ube umwe muri twe, kandi ndabizi ko mugira umutima w'urukundo, mukomeze mugubwe neza aho muri. Imiryango yasizwe, abana basizwe, ababyeyi basizwe, Yesu udakiranirwa akomeze ababere ihumure. Murakoze cyane, murakabaho.